idući artikl u sklopu naše nove kolekcije je predivna srebrna narukvica, također od nehrđajućeg čelika u imitaciji Swarovski kristala. Predivna, zaista elegantna i idealna za kombinacije s obzirom da se radi o vrlo jednostavnom modelu koji ima cirkone samo u jednoj boji, znači ovaj onako bezbojni cirkon je u pitanju. Što se tiče same narukvice, pokazat ćemo i kako ona izgleda. Znači vrlo jednostavan model kao što smo i rekli i znači ona ima ove sitne znači kvadratiće koji su u imitaciji Swarovski kristala po cijeloj dužini. Što se tiče samog kopčanja, znači ona ima ovo zadebljanje na krajnjim dijelovima, tu se i kopča. I kopča je zaista neprimjetna, možete vidjeti i sami da se radi o kopči koja je ovako prilagođena samoj narukvici, tako da se kopča zapravo i ne vidi, što je vrlo bitno jer narukvicu možete svakako nositi i na jednoj i na drugoj strani bez da se vidi kopča. Što se tiče samog izgleda, vidimo znači da dolazi zaista dosta do izražaja upravo zbog ovih kristala koji se znači presijavaju pod svjetlima reflektora, ali također i na suncu. I ovako elegantan model koji zaista možete nositi na bilo što, možete naravno i za neku svečanost zabljesnuti u ovoj predivnoj narukvici. Znači radi se o imitaciji Swarovski kristala, vrlo jednostavna. I što se tiče samog kopčanja, možete vrlo jednostavno pomoću ove kopče kopčati onako dosta decentna, bez nekih komplikacija. I za sve vas koji volite ovako jednostavne kombinacije, koji volite nešto elegantno, ova narukvica može pristajati uz bilo što, s obzirom na to da se radi o srebrnom modelu, možete kombinirati i na svjetlije, ali također i na tamnije kombinacije. Svakako može biti idealna i za poklon, jer se radi o specifičnom modelu koji jako lijepo pristaje i nešto mlađim osobama, ali također i starijim osobama. Broj telefona za sve narudžbe znate, on stoji na vašim malim ekranima. Jedino što morate je nazvati nas na naš broj telefona i naručiti artikl po ovoj promotivnoj cijeni.